content ba rwanji ti ba kaling biya kamal gwasa memen bana focus tin ala nuwa leadership chala mi te tara din kajan gwasa me chala mi jiak ke chala mi shodarut ko ante me kan kwan wer mi sharan chaji ku trust chaju kam kwer lo der na der ka bot lo pel kam do dia nuwa la kam kan lo dien kwarkin na we can trust, but after that mi sharan che position di eje bejogdu na bioriet ka ano shiwo shiraro de la de ro de ledika lamu we ke je dundu teram kebi mi we ke je ko jin kwarpan mi dun mi je ke chai de jogo jin ke chai de limano jin lo community ke no tele jana mo amila de kariyam do dundu amala ke jene mi chawo kwar ene mi je ga mo shi dundu amu we ka public jen a public servant jen ki a civil servant alani jen mulana adika amite mi jeng mi shalar ba mi jeng na mo mi shalada ba dil jogo no jin shi mi jek she jalat ba te mi chukule to no how come la nuore yo mi jay kwan yo bu corrupt bulo pel ka lej bor la larke men am jene men gurke long ka kwan nuore o jin mi chaji kwan lo jin kwar chi position chi go jek te de barot keje ti rot ka kana kan tine mo rot ke longa na rot ke ni la rot ke ni ni ojina lene naika manyam share shigin ko ke nyin kuma right share gurka ke gurka dul gorka magwa gurka dul wal gurka jeno jin bi agriculture be prioritize gurka infrastructure to bilada la building ni gurka pew gurka karabe gurka internet gurka chari kentiti ke essential by the way ke tikran and amu mishal ke ran titi gore ke right take jin kuar me ken ga ngai ken tini and then baji dil tich ana ano jin ladungu mi ya ichol jin kuar chimlero ran tamre ka so Sudan gwa da nyen nuar continent tamala kwarkon nyen ken ko de ken take power de ken take lo some people tell ka idea ano gana man balat ka ba kwengpin ki mo wa gwa jik elengo tell that idea temla galar kenene wajin mugur jino be pit ba jin nogana len man dan en gorkene mu jal ke duob da dien din diramo mo ti tiako be pen ki tiako be fail jin point jin ramadan gor kwar la tika plan ko la tika cherkuti ci kwen pinyo en mo we hen we kwar take a problem mugur no be tackle take ring mugur no jin be watch jen ku kwar ku le jeka jamon teram do kwar lora bang tele je plan ke tele je gorpin la ti gering mugur no bo solve ari ga mo mi chop ten bi wuch anyok we tin no mo ko ngeje no te ka gwa mi mo mi bi ul reale ka je chana jala teme mi tele piu ke tele karabe den bana jugo no bana karaba na jino ngudi bi nyur kana biya way out biya je figure out ko ci jin kwar ko wado bi ngwa bi la do ka deru ngwa le di je kel yen ne ko biya nyur biya no mo biya reale ka mi karaba biaje gorno electricity dara benedi me a network dara benedi together as a community so ajan lot kwar kanam kwar jen point jala kel ka ne ka kel mite kring mutide tuok ba ne niam jaram niam man bin mal joitin mi chala jorbo cherot te ba kai nial ke ba wak ba gorje no ke amen dien mi che duiro yom chalar sineme chi dur ba wetin be wulich be wugich yom changa jeno na me den ba wuj be jachon na me to ke weakness ban ye kula kamrar di en karware chene bulong of course ngai kondi ale ano kwer ke liu lade o baje jogu were nene chebe jal ka wide kwer lad ne mutual decision making me cha dor chalat be laro bala let jen gwadan teten but planning and 18 county roaje tila community akan be planning bi la dono ngume baga tijeno ngume dakye mitela me cha won ta mitela ne farm tele gwan mi pune belten
no tumunte tin ba tele kwak and then baga jogo no tele rek ba goten content ba ka jiktin kan farm equipment ke kwar kon la farming la lat ke je la porkane ba ka dil gor ba ka provide anga ajen kane kumandana roiken kel ko jandana gor ke community bika let biken ka chak ajen la gor ko bu kwer no mobelat but kwer mi mo che guro any weakness mu tuok cha bla ram mo che kwer anyo kwer mi lat kwer dien jor ko ba je kula me ke ba je kula kwan ram mo bo chingu cha chole kwer kwera awojin bichar ke ting nen ku men gor kene angu me deri let kake ki angu me gwa kake den jin bi lat pon jin kwer me dala ji den buwe kake biga tich angu me daka kon me de kon chartin ko den jelat kwer che bia busy all the time tel je time kaneka wal chwali kwer badil te ka time kaneka so mo kon ko kwer kon ko kin miti won ko kwer dien la de kwer mo jor kwer me shi mo gwanen wajin ci jin kwer already tike mission do dien mo gor ni je jin mo gori je ano ba je kwan la ne por jengden ko der lat miti ga capacity anyok jin bo ngaje no chirika ordinary people tele jukwak but mi chu niam nap o ken dial konen kwala kolla ka community ajin buka kula jago ba ngwan ba la te kere wuch jen chal ke kwer no by the way o bichar ke medera radien de tek meniam chala do kono nong no rodu mu no rodu bradin bi kula no tera mo de lar no logo roda ko bradin be no wa mu no rodu me radin bi din no but mu logo rodu bradin bi lok meti ka sharp to ko kien di shana de nang niam ngede no jin logo no rodu chi nong no rodu so kujemo kon wer jena meladik dan ka kwar menen kon mon temere doaran ka sa Sudan shushna menen ro Ethiopia o chicken kwar chike jel kel darama we nok ne ga anga ga chaje nok bana mo de na kulo wen yamde tele we mo de na on yam kuje jin mi jin kwara bilet kel kaneko bu duptin kon tinder won yam kake ki tinde we won yam kake bi ke lat ke bi lat kel yene neko den do dan bran bo won yam kuje teram bo won yam ke lade karara den jor jin ko la tika plan before tel mi chine lat plan ku kane tinchi layout men bilat ngum bo ger mi jeg mi nang na ki mi shushna mi tele kon den bi kon bi goro baben tele piu bi goro baben tele kara bi goro kara baben tele mishal ka network bi goro baben ngwata mi tele char bi goro char balel ba dilat right kane dialan kondin to gon to talk position to tone tende tik to de ka capture ko tele kor mi jel karwade be decision ka mek teleje jin poni jin kor ngwan bi kon ben ka community den bi ko implement bi ko execute jala la dumone jal kel kaneko a cha longni je community duwen wona me je ci decision ci mek jin karwado wane di chop ko wel mi ci ka mat karam kel ci gware diena men ka ne chop ko wel ne di chop ko diich mi ci ka mat ke ne bakal ci gwel wor ka ne dang bakal to ba ngai ne dang di ka ngune ke rong jen dob dan la decision la ka me ka nyok jin bi char boko dob dan de na de ko wen yam je dob dan de na tik je these are the things in kono kwana ken so kujemo jangro du ka kwer mitika planning ko jin mi ci kwer ye jege ka local level jege ka regional level jege ka national level all this thing gor be focused ko men gor ka bonda men jen kineka so jen dob dan bana ko wen yam kuje but you kwar la moy ka positionity brand chu chongnu de ni ala run chele die la jona no leba chang dana baran mo ka kom ge ki bai kwen ge a very wrong ngede chailes ka position mo ka dong du la di tin ka kwi wo jamo marwaji so na me gor jeno de yeneling ka der chup ka ye an bana nyo jek ano ka la radien yatemal